आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मखादा इम्फाल सिलचर फ्लाइट सर्विस अमुहन मथौ तौहनब केंद्र सरकार तकसिनख्रे आकाशवाणी इम्फाल दसुंगसी मालेम की रेडियो नुमित थौरम पांगथोख्रे राज्यपाल अजय कुमार भल्लाना हाइरी आकाशवाणी इम्फाल न सही हुंफु हेना मियामदा ई पाव पीदुना फुरुप सिंगी मरक्ता अपुनबगी सक्तम सागतपद मतेंग पांगली उखरुल जिला कांगपोकपी जिला की लुंगतिन सब डिवीजन अमसुंग कामजोंग जिला की फोंगियार सब डिवीजन दा थासी की तरादगी थमलखिबा इंटरनेट सर्विस की अथिंगबा खुदक्तगी लौथोख्रे मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ना अवाब नंगलबा नुपीसिंगना सोशल वेलफेयर विभाग ना हांगलिबा टोल फ्री नंबर 181 दा कॉल तौदुना खुदोंचाबा लौनबा हाइरी अमसुंग संसद की सभा अनिमक की अहानबा तांका की बजेट मिफम ngasi लोइसिनख्रे अनिसुबा तांका की बजेट मिफम मथंग थागी मापनदगी हौगनी अदुगे अप्रैल 2 फावबा चथगनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मखादा इम्फाल सिलचर फ्लाइट सर्विस अमुहन मथौ तौहनब केंद्र की सिविल एविएशन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडूदा चेरोल अमा पीदुना तकसिनख्रे मुख्यमंत्री न चेरोल अदुदा हाई इम्फाल सिलचर की फ्लाइट सर्विस असी हाना MS एलायंस एयर न चलाइरंबनी अदुबु ममांग चही की नवंबर थादगी सर्विस लेपखी इम्फाल सिलचर फ्लाइट सर्विस असी मणिपुर की मियाम मरुओइना अरापा मफम ओइरिबा जिरिबाम जिलादा लेरिबा मियाम की ओइनादी यामना मरुओइबा लाइफलाइन अमनी हाइरिबा फ्लाइट सर्विस असी लेपखिबदगी मियामदा चाउना खुदोंचादबा थोखहल्ले फ्लाइट सर्विस असी अमुक हना हौदोकलगदी राज्य असिगी मियामदा चाउना कानबा पीबता नतना अवांग नोंपोक लमदमदा कनेक्टिविटी की लमदा हेना फगरहनबा ngamlagani मुख्यमंत्री की ऑफिस सेक्रेटरीट ngasi हायर एजुकेशन विभाग की ऑफिशियल सिंग अमदी ALS कोचिंग सेंटर की मिहुसिंगा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान के उनख्रे उनबा अदुदा मुख्यमंत्री न राज्य असिदा क्वालिटी एजुकेशन पुरक्तुना नहासिंगबु अफब तुंगी युम्बी अममम ओहनबा वाफम फोंदोखी सैनिक स्कूल इम्फाल की प्रिंसिपल कर्नल A राजीव नलुजिंगबा मिहुत कांगबु अमना सुंगसी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान के उनखी उनबा अदुदा मुख्यमंत्री न स्कूल असिगी महिरोइ नुपी मसा अमना परीक्षा पे चर्चा की थौरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनदुना वारी सानखिबा अदुबु थागतपा फोंदोखी स्कूल असिगी फिबम हेना फगतनबा होनबदा सरकार की माइकेदगी पीबा याबा मतेंगसिंग पीगनी हाइना सुमांगना फोंदोखी सही खुदिंगी पांगथोकपगुम ngasi मालेम की रेडियो नुमित पांगथोकली यूनेस्को न इंग्लिश 2013 की नवंबर 3 दा फंखिबा 53 सुबा मिफमदा फेब्रुआरी 13 बु मालेम की रेडियो नुमित हाइना पांगथोकनबा वारेप लौखिबनी कुमसी सही की हिरमना रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is a tool not a voice हाइबसिनी आकाशवाणी इम्फाल दसु मालेम की रेडियो नुमित थौरम पांगथोखी थौरम असिदा वांगांगबदा आकाशवाणी इम्फाल की डायरेक्टर इंजीनियरिंग नोंमाइथेम नंदकुमार न हाई UNESCO is ethical use of AI and in order to improve this standard akhoi prajagi natra miyoibagi kanaba natraga transparently use tautaragadi AI is tool oina sinaba yai haibini UNESCO na hairezi aduna akhoi akashpani imphal di AI sinadana tongan ba remote monitoring system ama akhoi akashpani na sajaba lei sisna topa state mayam dasu masi akhoi implement taunaba akhoi the request lei admain taudan tongan ba akhoi software haibidi 24/7 streaming software mayam Akaspani na saba sisu tongan ba states including akhoi Chennai and all northeastern states they implement tauna ba dumba pandam lai within 2 months ta राज्यपाल अजय कुमार भल्लाना महकी पाउजेल दहाई आकाशवाणी न तोंगान बलोल अमसुंग डायलेक्सिदा सदोक्तुना लेबासिगी मिसिंगी सादा 74 दा यौहनबा ngamle मणिपुर दसु आकाशवाणी इम्फाल न सही हुंफु हेना मियामगी सेवा तौदुना मियामदा ई पाउ पीदुना फुरुप सिंगी मरक्ता अपुनबगी सक्तम सागतुना लाकली मतम की कानरबा ई पाउ क्या पीरी अमसुंग तोंगान बा थौरम क्या संदोक्तुना मियामगी पुकनिंग लौसिंग ओहलिबा रेडियो न लौरिबा थौदांग असिबु इकाय खुमनबा उतली हाइना राज्यपाल न मखा ताखी मालेम की रेडियो नुमिता उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याउन लुसिंगबा कयाना मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली उपराष्ट्रपति न महकी पाउजेल दहाई रेडियो न मियामदा ई पाउ खंगहनबगी मथक्ता मियाम मरक्ता अमगा समनहल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रेडियो नुमित लाकपदा मियामदा याइफा पाउजेल पिरदुना हाई रेडियो हाइबसी खुंगंगदगी हौरगा नीलखोंगलबा शहरदा लेरिबा मियामदा थाजबा खोंजेल अमा ओइरी पाउजेल अमदा केंद्र की इंफॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग की राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगान हाई मिसम मियामदा मरिक चुंबा पाउ फंगहनबा होनबदा रेडियो ना सौबा थौदांग लौदुना लाकली महाकना
lam asida kathoktu na thabak tawbiri basing na makhata na miyam gi dama kathoktu na thabak tawbina basu appeal tawri. Ukhrul Jilla Kangpokpi Jilla gi Lungtin Subdivision amasung Kamjong Jilla gi Phungyar Subdivision da tha sigi tara dagi thamlakiba internet service ki athengba khudaktagi lokthokre. Manipur Sarkar gi Home Vibhag ki Joint Secretary Dr. Mayangbam Beto Singh na thokpa cherol amana hai mafam sing asida santi raksa gi phibam khara phagalakpa amasung internet service thengbana maram oiduna miyamda thengnariba khudongcha daba kaya du yenglaga athengba si lokthokpani. Miyamna internet service bu daita leina amadi niyom chumna siznabina ba appeal tawri. Paugi marak thana tenba break ama. Little Clinic Nagaram Imphal na Miam da Matamga Chunaraba Ana Laingi Kudong Chaba Pijari 24/7 emergency amasung trauma care advanced neurosurgery ki mateng na brain amadi spine surgery head injury amasung trauma care slip disc amasung spine disorder brain tumor amadi stroke management ki kudong chaba phangbigani. Specialized surgery da hepato-pancreato-biliary amasung GI onco surgery, leparo-endoscopic GI onco surgery, complex GI procedure, advanced GI laparoscopy amasung endoscopy, gallbladder surgery, obstetrics and gynecology, advanced orthopedic surgery, knee and hip replacement gi kudong sabasu phangbigani. Equipment suna leraba ICU, endoscopy and bronchoscopy, operating microscope, QSA amasung C-arm imaging gi kudong sabasu Little Clinic na Miam da Pijari. Hena Kupamarol gidamak mobile number 7627959210 da khangba yagani. Tabiriba pawase Akashbani Imphal dagini. Manipur State Commission for Women na District Administration Kaksinga Kusamnaduna Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2016 gi matangda miyamda ningthina khanghanbagi awareness program ama Kaksing Municipal Council ki conference hall dang asi pangthokre. Thauramadu wangangbuda commission asigi chairperson Tiningpham Monsang na hai Women Commission asi Raija sida lairiba nupi singi yaifanaba makoida hena sakti pinanaba amasung nupi singi phangpham thokpa haksing phanghanaba lingkhibani. Nupi singi haksing ningthina ngaknanaba ek asina piriba chana kanglon sing ningthina khanghanbagi tangai fadaba lei. Awaba nanglaba nupi singna wakal angnaba Social Welfare Vibhag na toll free number 181 hangdoktuna pungkun mari sumna mathau tawri. Thauramadu Kaksingi SP Priyadarshani Laisram Women Commission gi Member Secretary W. Fajatombi yauna miya kya saruk yakhi. National Program on Climate Change and Human Health ki makhada District Health Society Imphal West na sinduna International Day of Clean Air for Blue Skies ki thauram ngasi Imphal West Jilla gi Singjamai Herangoi Thong Community Hall da pangthokre. Thauram adu nungsit mosilakpana haksel da kaiba thogalakpagi matangda miyamda khanghanaba amasung haujik amadi tungi mirol gi damak nungsit mosin handana thamnaba punna thaudang lominanabagi pandamda pangthokpani. Thauramduda wangangbada National Program on Climate Change and Human Health ki State Nodal Officer Dr. Y. Nibeda Devi na hai. Yumdagi Poliba pollution sina sak ising thongmadagi thatoraba manin mayam thadoraiba imung manungda singna maitana na jingba thongma thakpa sidasu chichingana nabagi maram ama oi aduga loila noina thuk candle kang siktana ba mosquito coil gum churubili thakpa gadi mangna thadoraiba maikuduna imungduda leiriba mayam atopa singdasu sokhanna nabagi maram ama oheli yungi mapandagi tholakpa chichingana nabagi maram singdi maruina akoigi Manipur gi context de yengagadi gari mayam sidagi thadorapa maiku lambi sorok phatabadagi paikhalakpa ifun waifun amoda kai puthoga mai thaba. Thauramadu Imphal West ki Chief Medical Officer Dr. N.G. Dayavati Devi, Upper Primary Health Center Singjamai gi Medical Officer in Charge Dr. N. Haraba saruk yakhi. Raija gi Directorate of Handlooms and Textiles ki senthang makhada District Handloom and Textile Technopal na sinduna Fisabi sing artisan sing amadi entrepreneur sing da kendra amasung Raija Sarkar gi scheme sing amasung financial literacy gi matangda nongmagi oiba sensitization program amang sijila adugi Khangsim village da leiba Kosang Community Hall da pangthokre. Thauramadu Technopal amasung masigi SDO BDO Muhammad Nazmul Huda Khan District Handlooms and Textiles Technopal amasung Chandel gi Project Manager Soibam Heramani Singh amasung Directorate of Handlooms and Textiles ki Deputy Director Handloom Thoksom Busan na singba miyo kya saruk yakhi. KVK Chandel na sinduna jila asigis Salem Tharkhulda ngasi singi lamdamda tungkoiba lawu singu ki thabak tharum amasung tribal singda hena sakti pinaba training pangthokre.
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯦꯟड ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯥꯡꯖꯝ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯟꯌꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯔꯦꯟ ꯊꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ 14ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯂꯥ 6 ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ENPOꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯐꯅꯦꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8ꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯅꯥ ꯇꯥꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯑꯔꯣꯒ꯭ꯌ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯔꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ 21st ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯏꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯪꯁꯠꯀꯤ ꯁꯚꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 19ꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯒꯤ ꯚꯥꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯚꯥꯗ ꯕꯤꯔꯣꯙꯤ ꯁꯗꯁ꯭ꯌꯁꯤꯡꯅ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 8ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯨꯈꯣꯝꯕꯗꯒꯤ Manipur Horse Riding and Polo Association Chinba Anisuba Dr. K.S.H. Sarojit Singh Inter District Polo Tournament Lisingani Kunturuk Imphal Gi Mapal Kangjibungda Haying Loisilagani Tauramashida Mukhyamantri Yumnam Khemchan Singh Athoiba Mithungin Oina Saruk Yagani Manipur Horse Riding and Polo Association Gi Miyeng Makhada Chatharliba Anisuba Dr. K.S.H. Sarojit Singh Inter District Polo Tournament Gi Final Da Chingkai Hunba Polo Club Kongpalga Ex Polo Club Wangkhaiga Hayeng Thengnargani Tarawamdu Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament Lisingani Kunturuki Ngasi Imphal West Jilagi Langthabal Public Ground Sanakiba Mesta Napsa Kha Imphana BSC Brahmapur Bu Run Yankari Pada Thoi Kre Ato Mesamada YPICU and Lalambungna Shadow Thamaiban Bu Run Sama Kuntrama Punda Thoi Ki Tarasuba MNC W Pralada and W Raman Nanda Elite Trophy Lisingani Kunmanga Kuntruki Nasi Larenjam Public Ground Sanakiba Mesta Race Kwai Nagampan Lamabam Lekaina ESU Wangkai Palace Compound Bu Wicket Tareta Thoi Kre Atopa Tournament Sigi Model Higher Secondary and Oriented College Ground Imphal Sanakiba to Mesamada YWC Langthabana KCC Koma Bazar Bu Ranyamangada Thoi Ki Tentha Haibung Tranquility Club na Sindun Sataragliba Ahum Suba TQC Trophy Let Iringum Birla Memorial State Level Open Tournament Cricket Tournament Gi Ngachi Sanakiba Ahanba Mesta KSC Khangabokna Tentha Hurricane Bu Run Chama Mangada Thoikre Aniso Mesta Thoksom Jewelry Khangabokna Yaya Palil Bu Run Chama Marfu Humdoida Thoiki Bisnu Naha Youth Federation Yaripok Sindun Sathariba Anisuba Yaripok Trophy Manipur Open Football Tournament Gi Ngachi Sanakiba Mesta Tentha FC amasung JFC Kamgai Panjal Amata Chanadana draw chatkre atuba match amada Zone FC Asan Bigaina SIC Singabu Panjal Amasinoda Thoiki Nganthoi Aroibada maroiba paw amuhana Mukhyamantri Yumnam Khemsana Uran Regional Connectivity Scheme gi makhada Imphal Silchar Flight Service amuhana mathau tawhanaba kendra sarkar da taksinkhre Akasbani Imphal da sungasi Malemgi Radio numit thoram pangthokre Rajapal Ajay Kumar Bhala na hairi Akasbani Imphal na sahi humpu hena ipaw piduna phrup singi marakta apunbagi saktam sagatpada mateng pangli Ukhrul Jilla Kangpokpi Jilla gi Lungtin Subdivision amasung Kamjong Jilla gi Phungyar Subdivision da tha asigi taradagi thamlakiba internet service ki athengba khudaktagi lokthokre Manipur State Commission for Women gi chairperson na
Awaba nanglaba nupisingna social welfare bibhagna hangliba toll free number 181 da call tawduna khudongchaba lawnaba hairi amasung Sangsad ki sabha animaki ahanba tangka ki budget mifam ngasi loisinkhre anisuba tangka ki budget mifam mathang thagi 8 dagi haugani aduga April 2 phawba sathagani pawloijare